Bog svima, ja sam Igor Jadan. Zaspao sam danas, kasnim u školu. Moram biti u školi za 10 minuta. Dobro, idem biciklom, danas je vruće, hvala Bogu za to. Onak 17 stupnjeva će biti. Tako da, moram ići sad. Aj, žurim, Bog. Dobro li, ko ovak printa listić? Kakav je to listić? Ludi dijabetes, ja brinem da imam dijabetes. Jer pijem gro vodu svaki dan. Ili sam možda samo žedan. Evo me, gotov sam sa školom. Idem sad doma pješke. Bicikl sam ostavio kod škole, idem kasnije na koncert. A išao sam s frendovima malo u drugom smjeru, pa mi se nije vraćat po bajk. Pa kad ću se vraćat s koncerta, iću biciklom nazad. Tako da. Znači sutra je koncert u Lucijanki, mojoj školi. Božićni. Sam kaj i ovaj video će izaći nakon kad je taj koncert već gotov, tako da ne mogu vas pozvati da dođete. Ali da. Idem na probu za koncert, malo se zajebavati. To je to. Vidimo se kasnije kad odem na probu. Sad kad dođem doma idem jesti ručak. Evo me, opet kod škole. Ja od Lucijanke nikad ne odlazim, ja tu skoro da živim. Živim za Lucijanku, živim u Lucijanki. Cijele dane samo u školi. Bicikl mi je za neko čudo još uvijek tu. Niko mi ga nije drpio, tako da je jeben, a vjerojatno za tres stranje. Ali da, sad idem doma. Sutra sam za cijeli dan, aj bok. Pozdrav. Kako mi je mokar cijeli bajk, sad mi je šupak mokar. Kako ti je bilo na probi? Predobro. Pegi super organizacija. Moram pohvalit organizaciju. Ja moram Pegi pohvaliti, znači ona je ovo fakat onak sve živo je uložila u ovo. Fakat da. I predobro, to će znači... Oprema. Znači oprema je, skoro odlična. Ima malo nedostataka, malo im fali stvari, ali nema to veze. Na primjer lampica treba još. Da, ali recimo, škola nema dosta velik budžet za to, tako da ne želimo im. Da. Nećemo im zamjeriti za to. Ali fakat Pegi se baš gro potrudila. To je sve super složeno. Dečki iz tehnike isto odličan posao. Baš se muče cijelo vrijeme. Znači, treba te mikrofone pojačavati, stišavati cijelo vrijeme. Znači ja ne bi imao živaca za tak nešto organizirati. Dosta je teško. Izvođači fantastični. A izvođači više manje su svi odlični. Recimo žao mi je kad ja nisam nastupao, jer kao što svi znaju ja imam najbolje kavere na Balkanu i šire. Znači moje pjesme su ipak najbolje. Tako sljedeće godine ja mislim da ću ja dobiti napokon ću doći na red da ja isto nastupam. Ali nisam siguran. Moram se malo dogovoriti. Sad moram pohvaliti Pegi da je ovo sve super, da mi oslobodi mjesto sljedeće godine da ja nastupam na ovakvom događaju. Mislim znači znam sve. Znači znam svirat gitaru, znam svirat klavir, pjevam još bolje. Znam svirat bubnjeve, znam beatboxat. Da, sad znači žurim baš dosta doma. Da pa vidim 300 na sat. Nećem zakazati na večeru jer moram još izbaciti daily vlog koji još danas nisam izeditovao jer mi se nije dalo, ne. I ti umjesto da ideš na house party. I sad umjesto da sam išao pit alkohol, što je jako loše i štetno i ne bi me činilo više cool nego samo budalom, ali nema veze, znači ja sam išao... Išao si u školu. Išao sam u školu i idem sada editat video. Znači, jer mi volimo ići u Lucijanku. Ja biram edukaciju preko alkohola i zabavljanja sa prijateljima. Edukacija subotom, edukacija u suprotnoj smjeni.
Zašto ne biti od 8 do 8 u školi? Evo, gledaj, sad je 9:30 na večer. Došao sam u školu 8 ujutro, znači ja ne vidim što je tu loše. Pa ni ja ne vidim šta je loše, fakat ono... Znači, meni škola daje život. I ja bi bez Škola za život. Škola za život. Sutra koncert ima da gori ko opera petkom i srijedom. I Best subotom. I Roko. Znači ima Svaki jebeni ima da dan izgori tjedna. ko kad je Pax u Bestu. Znači kad je Pax u Bestu doću vatrogasci, tako da mora to sutra i na koncertu biti tak. Inače ne valja. Nastavak na to koliko X ja volimo školu. Ja sutra ne moram doći u školu zato što nastupam na koncertu, ali ću Ček, svejedno ziher? doći. Ne moraš doći u školu. Ne moram doći u jebenu školu. Onda zašto ja moram? Ko je to? Zato sam što si ti bitni. snimatelj. Ha. Ja sam bitni, ti nastupaš u koncertu, ja snimam svih 20. Who the fuck cares about... Ok, da je Kako ne sad? moram Ja- doći u ja- školu, ali ja ću svejedno doći u 8 ujutro u Nek mi školu. jedu kurac. Jer ja volim obrazovanje. Volim školu, jer škola je za život. Van je tamno, još sad tamo ništa ne vidim. Bok X. Bok. Ja imam gej.